मथंग थागी अहानब सयोल मणिपुर लेंगाक सेमलब याना लेरी बीजेपी की सीनियर मोस्ट एमएलए अमबु सीएम ओहेलकनी थाजनरी रिपब्लिक डे निमित की नुंगथिल गवर्नर पांगथोखिबा एट होम की थरम हानुकी चीफ मिनिस्टर अमसुम एमएलए के लाखिद्री फेब्रुआरी तरागुहुमद इंग्लिसिंग कुनगमंगा तरागनिथुई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन थमलगा पीआर चलाई रखिबगी अनीसुब था तरुकी तंकक मथंग थागी तरागनिथुईदा लोइरगदबना मसिगी ममांग मथंग थागी अहान सयोल मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अम सेंटर की लुसिंग सोइदना लहलक याबगी थाजब यामना वांगना लेरी थाजब असिगी मथक हंदक दिल्ली द चलुबा यावना पार्टी सिगी एमएलए सिंगसु स्टेट असिदा मियाम की लैंगा अमा अमुहन लेहनबदा अयाबा पीरे हाबिगी वाफम फोंदोकनब लेख्रबने मरम सिना पिया लेंगा सिगी सही अमगी मतम मपुंग फागदब नुमित तराग तरुनी खक्तमक गाइसलकपग इरोइनना बीजेपी की नेशनल लीडर सिंग यावना युनो लेंगा की लुसिंग सिंगना पिया लेंगा सिगी अरोइब नुमित यौरक्त्रिंगै की ममांगदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सोइदना लेहननबा अकन मथबक लखोले हरि थाजनिंग ओइरिबा पावमना अनौब लेंगा हन्ना लेहननबगी थबक लखोलकपगी मनुंगसना लेरकदोरिब लेंगा अदुबु लुसिंगदबा चीफ मिनिस्टर की फंबु एमएलए कनादा सिनगदगी हाइबदसु लेखाई ताना लेपथोकले हरि बीजेपी की ओइना महौसादगी चतनरकप कांगलोन की मनुंगसना चीफ मिनिस्टर की फमसी हौजिक लेरिब बीजेपी की एमएलए 33 के मनुंगदा पार्टी असिगी ओइना ख्वाइदिगी सीनियर ओइरबा एमएलए अमद सोइदना खुसिनरगनी हाइबगी थाजब लेरि हरि स्टेट असिदा अमुक हन बीजेपी न लुसिंगबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहलकपगा लोइनना पार्टी असिगी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंटसु करम मियोरि ओहेनगदगी हाइबदसु सेंटर की लुसिंगबसिंगी माइकेद सबसाना लेपथोक्तुना थमना हरि अदुगा अनौब लेंगाक सेमबदा यावगनी यावरोइ हाइदुना फोंदोकलिबा अमसुम यावरगना लेजिस्लेचर की पावर यावबा यूनियन टेरिटोरी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइदुना तालिबा कुकीजौगी सीएसओ सिंग अमसुम बीजेपी की यावना एमएलए तरागी मतांगदसु सबसाना वाखैनबा पोरम यातुना थमना हरि बीजेपी अमसुम यूनियन लेंगा की लुसिंगबसिंगना थौरांगासी खोंफम सेना लखलकपना मथांग थागी अहानब सयोल सोइदना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहलगनी हाइबगी आसिर पथाजब लेरकपने हरि अमरोमदा नान पांगथोकी बहुमद्राग तरे सुब रिपब्लिक डे थौरम की नुंगथिलदा लोकभवन गवर्नर ए.के. बलाना फर्स्ट लेडी के लोइनना सिनखिबा एट होम की थौरमदा स्पीकर टी.एच. सैत्रपता एमएलए सिंगदा टी.एच. बसंत कुमार के श्याम एल रामेश्वर टी.एच. बिश्वजीत पी ब्रोजेन टी.एच. राधेश्याम टी.एच. रघुमुनि अमसुम एम.डी. साबुद्दीन नतना हानगी चीफ मिनिस्टर बेरेन अमसुम माकी मिनिस्ट्री द मिनिस्टर ओइरंबा सकनाइरब एमएलए सिंगी सरुक यारखिदि हैरि थौराम असिद सरुक यारखिबा एमएलए सिंगी मनुंगदगी अमनसु मथांग थागी अहानब सयोलदा सोइदना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहलगनी हाइब वाफम फोंदोरंखि हैरि रिपब्लिक डे नुमित जेडयूएफ न कांगपोक्पी की केस सोंगलुंगखुल की बेलेसिप की नुपी मचानुपा पुन्दुना थमलगा युम अहुम लोक्तांग संगमरी मई थादोरमली नहल लेबाक की मफम पुनमक पांगथोनबगुम स्टेट असिदसु महौसागुमना कांगला मनुंग गवर्नर ए.के. बलाना अथोइब मिथुंगलेन ओइदुना हुमद्राग तरेलक सुब लेबासिक रिपब्लिक डे नुमि की थौरम पांगथोकपा लोइसलकपा नुमि युंगबा मतुंग पुंग तरागनिथोइ मखाइरोम तरकपदा जेरांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट कामसोन फैक्शन की खुसुखलाई मतिक चाना पाइबा कैडर सिंगना कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना कांगसु पुलिस स्टेशन कोलिबा के सोंगलुंग पार्ट 2 खुलगी युम अहुम लोक्तांग संगमरी मारुति जिप्सी अमा यावना अतै पोलम क्या मईना तुमना थादोकलमनि थाजने वरिबा पावमन हाइबदा थोलिबा मफम असि कांगसु पीएस दगी नोंसुक लोमदा किलोमीटर कुनगो होमदोइरोम लापना लेबन हेरि खुलसिद जेडयूएफ की खुसुखलाई मतिक चाना पाइब केडर कुल्लोमना नुमियुंगबा मतुंगदा खंगौदना संगसिलकलगा खुलसिगी चीफ सेमखोलाल हाउकिब अमसु माकी मचानुपाबो फारगा मामित अमसु मखुत पुनसिलगा थमखि अदुगा बेलेसिप की लोइनबिना मखुत खक्तमक पुनसिलगा थमखि हेरि केडर सिंग अदुना बेलेसिप माकी लोइनबि अमसु मचानुपादा खुलसिद पोबी पांबी सिंग पाक्तकना थाली हाइबदनतना जेरांगरोंग इनपुई
naga miyamgi area lam khopsinduna laishili habigi maral sikiari village chief maki loina bi amasu masano papu punsinduna thamlaba matungda kedar singaduna khullusigi apunma yum tare lomtama laibigi manungda yum ahum amasum loksang mari maina tunu thadolomane hari thawdo osida yum amasum loktang sang manungda thamba gas cylinder sing yauna tongan ton polam sing amasum phauna singba maina tunu sakhi duga yum amagina yana khara khamduna thamba maruti gypsy amasu maina tunu sakhi hari thawdo osigi pau phangbadigi DIG Range 4 Ningsem Basum Nalusingba Kangpokpi District Police ki SP Abhinav Additional SP Highways Samir Sahina Lusingba Masing Yamnaba Police Security Personnel sing Thawdo Thopam da Laktuna Yengsingkri Ahenba Force Oina Kuntra Subo Battalion CRPF ki CO Mahendra Assistant Commandant Asok Panigrahi Yauna New Kaithal Mamri Police Station ki OC Inspector Abbas Khan Lusingba team se Thawdo Thopam da Sangshilakuna Ahing Yarek Laga Thi Humbi Tabuk Sataki Yari Thawdo si Thokraba Matungna Kulasiga Naknana Laiba Wapong Kulgi Akoibadasu Paktaknana Combing Operation Sataki Adomanama Mipa Mipungi Pau Dilekidi Thawdo Sigi Matangda Nahan ZUF na Thadorak Pachiro Lamada Lal Haulup Asiki Maikaidi Lonia the Mona Poppy Pambi Thaba Narcotics sing puthok pusin tawba amasum logi wangwada jirangu inpui naga miyamgi puwari sago narakpa maphamda laisilamba singi mathakta makhatana lokhatpum tokpa thabak sing lokhatli haina phongdorakre ZUF ki makedigi poppy pambi thaba sing amasum narcotic ki network ta singnaba sing manghanana ba warep laure hairaduna lone yadaba mong lam khopsin basing khudakta gi lauthokadaba haina su phongdorakhi Saiton nganu konda mathong khangdaba singna kilo taraga mangarum lumba pipe bomb ama sanana thorang toramni tha asigi mangada mathong khangdaba kuki jau singna saiton nganu konda bomb ani Khambrangna Pokhai Latuna Nupi Mayana Miuenia so open Nahan Krabamatunda Pagak Sau Ikai Police Station Konba Saiton Nganukon 1 number 7 Gilabuk the Mathong Kang the Wissing Puna kilogram Taragamangarum Lunga the Asaba Bomama Pipe Amad Hanjin Siem Nana Tarang Torambadigi Police Key Bomb Disposal Squad Samaga Humdraga Matui CRPF Kusamana Sidolaga My Pakan Kitre Bomb report Tori to the Natana Morada Grenade Hanam Lady Ngaranung Tilpung Ahumlom Tarapad Impal East District ki Lamlai PS the Konba Sana Kulda Labor Ketri Mayum Ngairang San Sai Kuntragani Pan Apokpa Ki Size Ibosa Koba Muemagi Yungi Tongal Mia the Labor Mora Amada Kanano Kangodraba Mui Singna Indiana Saba .36 ki hand grenade ama Mora Mataka Tamnam Nahri Taudo Sigi Pau Tabri Police ki bomb disposal squad Laktuna Ngaranung Tilpung Mangarum Tarakpada grenade adu Lokulaga Nungtilpung Mangaga Minikungani Palum Tarakpada Telau Lakon mi so on the Pokhan Creati Amaramdana Saiton Ganu Konda Pankibadu Ngarang Ayupung Mapalom Tarakpadi Hona Mapa Masibungak Selakliba Samago Humdraga Matuigi CRPF ke personal singna Yamla Babong Masak Sing Lady Mapamadu question Duna Tamlaga Miyamata Sangtok Sangsin Tohon Kidihari Makoina Police ki bomb disposal squad Pau Pira Bamatunda bomb export Sing Latun Yingsilaga Ngaranung Tilpung Maridom Tarakpada Pankat Pahoram Bongi Masak Sing adu Shido Laga Tuan Lakhoki Beneri Bongi Masak Sing Duki Manung the kilo Tararum Lumba Duga meter Amarum Sangba Yot ki pipe ama meter Yankai Sangba Cordex Amasum Uriaga Toshinaram Lava kilo Tararum Lumba Masak Sing gunpowder kilogram ama Masum MM10 gi Tena Kakhatlava Yot Makak kilo Marirum Yoram Keri CRPF ki matenga loina bomb exports sing sito ulaba bongi masak sing adu fogak so ikai PS da sinaraba matungda makhoi gi custody da thamkreri kariguma bomb adu ngarang thengnau duna pipe adu da hapsilam labadi makhata na fogak so ikai gi area da amuhana pokhaya laktuna misi mina tholam ba yehri Jammu Kashmir ki accident da CRPF jawan yauna mari sikri Rajasthan ki accident da sumari siri Jammu Kashmir ki Udhampur district ngarang bus amana khamduna leiba road carrier amamasung motorcycle amada thomjin madigi CRPF jawan ama yauna miyoi mari sikri haina official sing phongdokri official sing du gi matuna thaudo du ngarang ayuk pung 12 rum tabada Jammu Srinagar National Highway da leiba
Ngakhani Senani area manak thokibani makhoi naiki driver na control ngamhodabadagi jamudagi toda tamna sakhiba bus aduna ahanbada motorcycle ama thongai khi masu matungda lambi nakal semduna leiba load carrier amada amuk thomjinki thaudo aduda load carrier tugi driver amasung gari adu semduna leiba mechanism ama khudakta sikhi haina makoina phongdokli optional singduna ki thaudo adur CRPF jawan ama yauna bus adur tonglakpa miyoi ani su sokhi adubo makhoi su hospital pubagi lambi de sikhi thaudo adugi matangda police na case ma lokhatpaga loina haujik thigatpigi thabak sathari haina makoina phongdokli amaromda Rajasthan ki Dosa district ngarang kan thauduna lakpa car amana mamangda thawduna leiba truck amada thomjinbidigi miyoi mari sikhibaga loina atopa amana sokle haina police na phongdokri Dausa gi deputy Superintendent of Police Deepak Meena na phongdorakpagi matungina thaudo ngarang anganbada district si Paparda area manakta Delhi Mumbai Expressway da thokibani hairi magna haiki mamangna thawduna leiba truck amada thomjinbaduda car adura tonglakpa miyoi mari khudakta sibaga loina atopa amana sokhi thomjinba adu ka hena kanbana maram oiraduna car truck aduda makhara sangkhibaga loina truck aduna kilometer khara sienduna pukhi haina magna makhatana phongdokli laikhidraba miyoi sing adugi maming Rahul Gupta se 19 Pawas Agarwal se 19 Prince Gupta se 19 amasum Bikram Singha se 19 kawi haina phongdokladuna magna naiki asok padu Dausa District Hospital pukhri misimina nangliba miyoi du Madhya Pradesh ki Uzainda leiba Mahakal Temple da lai khurumnuraba matung Noida da hanbagi lambi da laibak thiba thaudok tu mayuk na khibana haina phongdokli nupa masada na tabli satluba jail yaukri haksangi phibam tongalaba sahi taruki nupa masa mada na tabli satlubani haiba miyuema special court foxo Imphal West na jail thajinna ba khankhri haukiba January kunda Imphal West ki Lamphel police station ki manung sanba mapam amada thokiba thaudo amaga mari lenana 21 ni hariba miyoi police custody remand ki matam loiraduna judicial custody remand pibinaba Lamphel police ki team amana miyoi court puthorakibane special PP na court thamkiba wafam di victim madugi apokwana tharakpa wakat amagi matungina haukiba January kungi nukthil pung amaga makhai taba matamda mahaki yumga yumulo nana leiba masagi se 19 suraba miyoi sina haksangi phibam tongalaga masagi se taruk kakta ngairiba angang adubu mahaki yumgi drawing room da pusilaga masin melaga angang aduna natablisat sakhiari thaudo adugi matangda kupna thijinba matamda 21 ni hariba miyoi duna phongdorakpa January kunda victim adugi apokpa adu mahaki yumda laki amasu mahaki yumda thaba amagi damak mating pangna ba haiba laki makoina victim gi yum adu yoraba matungda angang adugi apokpa 21 ni hariba miyoi duda sa siamna ba haiki amasum sa siam loiraba matungda 21 ni hariba miyoi du maroi mapang siamda mating pangki loinana nupa masa adugi mapana zakhumda madu thong thak pauki sera duri 21 ni hariba miyoi du anga aduna asapot chariba drawing room adura sanglaga makhoi ani punna saminaki madugi matungda 21 ni hariba miyoi duna sahi noriba nupa masa adu namduna masin mensilaga natabali sa sakhi magna natabali sa satlingai da victim adugi apokpa adu mapam adu sanglaki amasum 21 ni hariba miyoi du khudakta phaki loinana khutpakna ahum mari rak thaki tungdu Lamphel police station da makha taba logi ba thabak lokhonaba khusunaki special PP gi maikei digi thaudo adugi matangda thijinbada prime facie evidence sing phangwaga loinana haujik thijin humjin bigi thabak sing aruba tangkak yauksilakpana hena kupthana thijinba yana ba judicial custody remand pibina baisaki kon special PP amasum case ki record yenglaba matungda 21 ni hariba miyoi du February 10 phawwa judicial custody remand pikhi political solution laitringai popular government semba yaru haidana Sisipura ngasi rally chatkadori Manipur popular government ama semnabagi damak ngasi Union Home Minister Amit Shah na Guwahati da kuki gi MLA tara CSO leaders sing amadi su group ki leaders sing yoba kauriba mifam asigi mayukta Chuchampur ngasi political solution laitringai popular government semba yaru haiduna rally chatkani Koki student organization Chuchampur Mar student association amasum Zomi student front ki president sing khuyek biduna thadorakpa notice amada January 19 ga ayuk pung 10 taba matamdagi phungkhot phang goite molsun hiang tamdagi miyam punduna tuibong east ground miyang yoba mifam pangtokani
ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯥꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯖꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯇꯔꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ CSO ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧꯒꯤ MLA ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯉꯁꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 29 ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯧꯃꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ हाई कोर्टसिंगना फंडामेंटल राइट्सिंगी गार्जियन ओइदुना अचौबा थौदांग लौदुना लाक्ली चीफ जस्टिस हाई कोर्टसिंगना फंडामेंटल राइट्सिंगी गार्जियन ओइना अचौबा थौदांग लौदुना लाक्ली हाइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर सिंदुना नान 73 सुबह रिपब्लिक डे थौरंग मरी लेना मंत्री पुखीद लेब हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की कॉम्प्लेक्स पांथोखिबा नेशनल फ्लैग सिंखटपी थौरम हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस M सुंदरना फोंदोखरे हाई कोर्ट सिंगना फंडामेंटल राइट सिंगी गार्जियन ओइन अचौबा थौदांग लौदुना लाक्ली अमदी सिटीजन सिंगी राइट सिंग मतिक चाना फंगनबा माई हाई कोर्ट सिंगदा तोवान बा रिट सिंग इशू तौदुना एजुकेटिव सिंग अमदी अतै मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा राइट सिंग लई हाइखि रिपब्लिक डे से इंडिया की यंगलैंड सरुक ओरिबा कॉन्स्टिट्यूशन इकाई खुमनाबा अमदी मसिद यावरिबा सिटीजन सिंग मुंगाक सेनबगिदमक्ता जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी अमसुम फ्रटर्निटी सिंग सिबु अखोई सही 73 फंगननबा होनदुना लाक्ली हाइरिबा सिंग सि सुमनगी वहाई नते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अमगी अहिंगबा मिहुल अमन हेनस फोंदोखि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा हाई कोर्ट सिंगना सिटीजन सिंगनो कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी अमसुम फ्रटर्निटी फंगननबा होनबदा नतना रूल ऑफ लॉ लैनबा अमदी मखोइगी जुरिडिक्शन मनुंगदा मिपुंग खुदिमक की राइट सिंग फंगननबसु होनदुना लाक्ली हेना पाउसदा मखाताना फोंदोराक्ली अदो टेंदन असुमना म्यामना थमजगे दुगा मखाता बनोबा अपडेट म्याम पुना ngaimina sena channel sigi maikedik sigi म्याम पुना मखाता थमजगे मखाता बनोबा अपडेट म्याम पुना ngaimina si